Abusa for ma kwa baba Emadek TV so me pacho and then your first time o hwe Emadek TV am pacho no wa follow no wa subscribe am na wa share no di one dance ya true bi say omra meka Emadek abusu ko no ene me the news bi na ebrem ya me the news bi na na mframa no manfo bia pese se maka cho se nsema ekoso de se bibi ekoso bia me de bre mahwefo ene matifu na yenko ne yenko tie news na ekoso Ghana yenkone yenkoti me se Ghana mebu na mo wo Obuasi kwa amenanim ho munji bum ko ho obi anko pede akom de na onya obedi o obi anko abodam munko listen say AGA no let me tell you if you guys don't take care we will chase you out of this country I swear. Be careful. We will chase you out of this country. Because listen, move it to the cyanide hole, almost 100 meters square, aqua to South Africa. Baby, move it to me. Cyanide square, 100 meters square, Sami and Sa to South Africa na. Na nye ti bonko som panifu edi en so na bona ana se bona yenum di en so a ebe de na nipa betwa niama wenum moment me South Africa enu ni ade a me pese na na do te ase Minister of Lands and Natural Resources te ase AGA say Obuasi and the youth of Obuasi rise. Mo sorry. If you say when you go to be mpandi dia, ebe kakra ukwati bewu. Yedu Obuasi. Yedu Obuasi mami cho ade. Yedu Obuasi wa ho. Wo hwe dipa kwabrane ho say ya. Black, white, black and white. Black and white, black and white. Yare no tata omo ho say, yare no etototo black and white, black and white, black and white. Sa akwaba ko bi da na funu me de ekura ye, e na wada nchi say. E na fu ho black and white, black and white, black and white. Na mbusa say den a. O say twen me fra AGA ni bi ama na fe wetime busa no. Papa ba na mbusa say wujaf. Na yeden oso cyanide no say blast ade na fa wiem a epiti nipa ne ho a e na yesa enra me de machi atare wo e na me yane me chiki kami if you want machi o bibia fine o very good e na me de machi twi wall say ya me chiki kami me ya me wo hwe anyeye. All because of ensua e wo Obuasi. Ye to ensuo, mo ba asenem na ensuo gu. Because ensua na the same company e produce wo Kumase no yesuro. Yesuro. Eti sa ensuo finkran. E ko Obuasi. Ye no ane say na me. Who born dog? Na me tibi krom. Na AGA dia yem yam person won wa ya adwuma wie na wo kwa ahomje mu no besi na AGA ntua omka afema men kan reho se min kire wo broni ba ko ya se afa ne se Bruno seden oba Obuasi no se da bi the way ya omu treat Obuasi fo ne nye wodim se abrofa ba Obuasi nyina no ide se be poison anase ye be pekoti kwan bi eja wo kwan broni ni se no sikara ya de man krofo ni sua na aduane boa ye den onko na omkoto gare yemi ye yiwasum onko na omkoto gare ena omudi nsuo gu bucket bi ena ombehwe gare ni gu mu ase na omka kire broni se omo underground ho mra just 20 minutes omba na gare ne tu afri bucket dim abasoro ose hwan na catch us aduane board aduane we wudi a ho ba din kabo wom te be ma wo energy
ene broni titi bi me ne yesi oni saa be 1 week but still ana ne ho de eti broni ne to gare no magic food eti Obuasi fo segare mfa de ne sese ho na mbie mbatom no ayi yegu ho we live show ye mfa obia ho ha Kemi na yesi Obuasi fo segare because gari ye fa say magic food nti Obuasi fo ndi gari ye no an say na me Obuasi you today kwame nanim Monko because obia no why ready so be boamo the anti global politician catch and say he will make Ghana ungovernable anamwa Obuasi youth make Obuasi ungovernable because if somebody is sitting somewhere thinking that we are inciting the youth, you are mad. Arise, Ghana youth, for your country. The nation demands your devotion. Arise, Ghana youth, no. I say, young kwache bro. Assassina, say no. That is what we got to save. And help us to resist oppressors' rule. Oppressors' rule in the womb say no Obuasi no. Because what you come, would you have body and shit, banche, na shit, a bro, na shit, dead beans, na shit. Who yes, assassin say, yes, Obuasi so, men num, and number Obuasi so, men di, men for Obuasi so, and cinema, men for Obuasi so, and dare, men so many juma, men then men yes, cat up your water. This is oppressors' rule. Eh? There be ba patana say. First day no. There how many to check for them and check for them say captain. Me a nurse, me mo di. O se sa wo pa Ghana Health Service mbra no me research wa ha. Obuasi ma ye ntimi nya wet. Me ka bibia. Obuasi gas ye twen enfo. Eti upako filling station bia lubricant agu ho bebrebe no ne boden no. And I'm say how was it one till lubricant na mbo wa ha mu a. Wo kunu ba be wura mu a enko. Na ya mo tenkran a mo se nkrofo eye pede achi ya nye de achi bia hwi. Wo pede achi a be se Obuasi nso hohoro wa ha mu. Na be wo say chibi chenchibi. Eti lubricant tonkwa and o me de ti Obuasi because ne ho kwan ni nyina si ensi say si kwan papa so wo wura ba ma ne ba ma ni wura mu enko eti age wo ma ne lubricant ne wa bia mhuan to say Obuasi ma ho Besi kwhwe health implications and complications are e wo Obuasi me compare me ho asem na brand say obo basis a small boy okasa go do yeah wo dey abudo obu would grab say I don't know voice I say yensuo ya bisa won anope me ba ye o say na tagwa say me voice asi man tia mu oba bia na me compare me ho asem omunsuo no me say manum bi e fa me minimum no e te say me dey akeshan wo ni ma akeshan manu ma akeshan my finance is close here. And my vocal cord no so sound close here. I'm saying, what? Do you know what I did to get my voice opened for this morning? This is the water the people are drinking at Obuasi. Java me da say Hana me dem be see yes mpacho me say na your first time who channel ya na wa subscribe my and no like na wa share no di ho dance ya chu bi so mra meka abusuanko no se na yin na betimi atumpo na se na news bi e koso entertainment news bi e koso bi a meeting di umbrella a won so we benya update na everyday bi anti subscribe ma me na share na di ho dance ya makraw